Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Sisa. Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Ribhoy Youth Federation Sengkmi, haka Central Executive Committee belalong haka Arpsotrik Uyayong Arjar Penrio, kalarai ben persya yang jinga soy seskolar hapneng ka sarkar bat ka Umyam Hotels Private Limited, bantai ka Taj Resort and Spa ha Orchid Umyam. Kat ba ka sarkar kampala ben penurlong yak inner line permit ban penheno yak Katling Sun Shillong kabadan nakasnong Umroy Ribhoy District. Ha jinga kran miglat patay kubor u president ba Bipul thank you. Ulong ba ka RBYF ka kran nagbasay balada ka sarkar kamsna penhe yak Katling Sun Shillong kabadan nakasnong Umroy kibiyo nong kidebit ki kali na jala Asam. Bakani kalong kum kajing pendunong yakinunya kali kamay trajala na Meghalaya. Menasngi ngiyo benti penyak jeliu hi kabidi bekam kaba ngiyo i hapo gari ka jingja hapo gari jungi badbun hi na pleng ki world wisher ki peit ya ka seng Ribhoy Federation nadu ki pajba ki officers ba fair don ki MLA na Ribhoy district but kumjuru hawat haka ying ke jungi haka seng ngi baro Kikwa bantip ka stan jong ka Ribhoy Federation. Hakabidi but kini jingmi jong ki jing huriura ki kunhun dawa ban long bandon no kata ka resort and spa hapo Ribhoy district. Ban hadu kini singi na ka RBF kamsim lakrani ka wara ka jing pelungo ki pajba bubun balang ka district. Kidon ki bafun sangan nakalyang ki pajba ki bait ya kaseng ki officers but ki pulit ki kwa bantip ka stan ka RBF kadon but hagi ngong pajba haga sautrik kanon ka isi ngin yakran ka isi namar ngimsim lala ban sim kanu ka benta nakidaw bang kadon ka General Council ka ba dang sudah akan witerik ngiyong bangin pendep sa General Council badi ka taraw ngi kanla ban yakran bat si benta kini kijing yaki Tehadin kabangila syong menne perisngi ban ye perkat halor kata ka jingwan jong kata ka hotel industries hapo ka Ribhoy district jungi ngi kidon ke jing syatkan ban ngi ru kunju na kaliang ka sunjuk kirang basnong jungi na po Ribhoy district kila ai lali kendu yo menteri rongba badan burom jong ka jela ka jungi bat kila ai ru ya karai lan kata ka stan ke jungki halor ketika isu ban snai kata ka Taj hotel lan kidon giong du 7 star te halor kani ngilai keren bat ngikwa ba lemba kalat patai kubor ban pensngau syabaro ki nong snong jong ka Ribhoy district segi wel wisar jungi segi officers ki ba yangi bat yaki pajba jong ka jelai berkawai hagabidi bat ka stan kanang nongrim jong ka Ribhoy Federation halor kani ke isu bantai ya kata Taj dia kata 7 star hotel hapo Umyam nakaliang jungi kumba fitip nalu usnam kibalalej no kisnam arajar khatway khatar khatlai ngila yang hanorim bandawa ya ka ILP but hagitu kisnam ngilamat ru kijinge buna pleng kit khot jungi hadu lai banai kim sim lala banton haying ki hab jengai na kaying kasam ki kun kiti banri banat ban syakem ban penim ya ka jingdawa ILP daba ka sarkar kadon jingmut ban wara ya kat kini ki development po state kabangi ngim persya handai ka sarkar kali kamram juki ban perkat sengkong ba kadi ban penurlong swa ya ka ILP hapo ka jela ka jungi nadu iti isnam hadu kini isnam mentaru ngidang yai im ke jingdawa jungi berperikam no ya ka ILP but ngiiro ya ka sarkar lemba ka rai jung ka Meghalaya Legislative Assembly haga khat khandai trik ubnai
Disember jung stem arja kat kendai kalau pasru what the resolution naga Meghalaya Legislative Assembly bandawa ya kajing penterikam no ya KLP hapo kajela kajungi kila pasat ya kani syaka Ministry of Home Affairs ban yo no ya kata ka cingsoy ban penterikam ya KLP hendak ngai mencisngi hapo assembly ka don kajing ya tai ni ka bakrau kata ka debate hapdeng jong Chief Minister Badan Buram jungi but opposition leader daga ba kala iru kacing krut kata kacing ya tainya ban kran hadu kudok tiru balai fimlek mapi ban kran ya home minister prime minister juga India bandawai ka ILP nama nakaliang jonga ku chief minister kumbau penpau baula yai kran balai ru kacing tho Dementa ngi pai biang percaya ni kita jong ke jela ke jungi ke distrik ke bentuk ikan ni kata ke touch resort and spa hapo umyam ya kan itu mentangi nakaliang ke RBF ngimong bangi persya lan ngimong bangi kersan lana ka sorkar kala suam menteri kamno ya ke ILP haka jela jungi kanurim benungkong lo bangi dawa kabar lala ka sorkar kan pendap no mardor ya ka Shillong Airport kemudian Homroy kamu nakal yang ka RBF kan dan kano ke jing persya ya ka jing one day jong kita ki 5 star lan ki 7 star hapo kari ke jungi naman ngi ba lada ka ta ka 5 star lan 7 star kan one hapo ka jela ka jungi lan ka district ka jungi ka jingkeli kalong begini ki turis Lalu kita kibru ki bahas pak keleng saudong ke pertai. Onda ki wan saya kata ke jaka, saya kata ke touch hotel dan kata ke touch resort and spa. Ban pelut put ya ke pisah ke jungki. Ke jengkeli ke jungki kalong. Hai kin ngam tharai bekin wan da kita ki train. Kin wan bet da ki flight. Telara ka sorkar jungi ka syukur ki ban snai kita ki 7 star hang ni. Kamdan jingmut ba kin expect ba utau turis buan fly na Delhi na Shabar kari unlan hang te hapo Guwahati airport kamut ki kali kamai ru baro kin yo lut na ki nong Assam kin chuan kai be kin wan kai be hang te kin chongsa ba kin phai de ti kali ka jing dawa ka jungi kalong ba ka sarkar swa ba kan ya chakmat ya ka jing te ya ka te ka resort and spa jong ka touch hapo ka jela lan hapo ka district ka jungi kadai ban pendap swa ya akli kimat ke bangi menengirai ba gadi ban wara kawai menteri kamno KLP kabar ban penhe no ya ka runway ba ka Boeing aircraft kan lano hi hapo Shillong airport ngibu kini akli but ngi selok ru bat kesenjuk kirang basno jong Kariboy district Kebakila om ba kim persya la kisna hakatu ka existing jongka orchid resort lake resort hande ngi yang menta ngin hapan persya na kaliang ka RBF ngin haban yakran ban persya ya kani ka benta na marbal tar adu ba pimpalla ban sna ya ka penhe ya ka airport ba kini ki Boeing aircraft kin land hapo Shillong aircraft Shillong airport kamdan jingmut ya ka sarkar bakat perkhat ban priang ya ki turis ki ban flu kin fly nawe jeka kin land Guwahati bakin sawan sepo Meghalaya ngidawai ka sarkar baka sarkar ke mardor ka di ban menteri kamno ika ILP bat kamde isu ban kedokti na usiem ban burom jungiru mde ban kedokti ba balai utai memilih ekran balai pemilih ekran balai majing tho na kaliang jonga lai balada nibur ka jingkular sa usiem ban burom Lala tun kam ban ngin syat ngan. Syadu sepo jantar mantar na ha Delhi yala mafi kumus chief minister Badan Buram bad baro ki MLA grupun MLA Badan Buram ibangila sanya ke resolution bandawa na ka sarkar India ban patrikam na LP. Penino om tang ke jingtho om tang ke jingkran ngin penino dakadak don kam mali syat ngan sa Delhi ngin yale. Mi pi grupun ki MLA na kalian jungi pajba Kariboy district ngin lek lang senran lang syathan lang bat pi sadeli ban penurlong ke jingdawa jongka
ILP menteri kam po jela jing kat kum ke resolution kepala pas kat kendai terik Disembar arjat kat kendai keno airport kum bakalong mata filar compensate ya kijing siu ban ngiu jing tip ru ba ladap khot tenda ru ban penhe ya karanui fokus chua ya ladi hakini ki benta penhe no airport sestang bentai pat ya kenika 7 star ne 5 star ne lada yong sipo star ru tabu ngim dan kano kajing persyak lada ka sarkar ka penbit penbiang ikini atli halal kan ikaman nak kalian jungi ka seng ngin sa bu daka jingtho shau siam badan buram bat kumju sa deputy siam badan buram jungi ya kastan ka bakar BF kadon kenang ba kanlong officially nalo kata ngila ha kajing ya tainya mena ha kajing ya keren hang ni ngiong ba kamdan jingmentoi ki jingwan kini ki industries po kajela jungi ngikran ni kam kajam ngikran tingi la differentiate kabide bat ka manufacture industries bat kani ka hotel management industries nama ka tourism industries kadai ka second largest industries ka pathai bergawai handai kumba don bakdokti ya ki industries ki bala syak khang herdap mentah hapo bernihat ipip area bat ketika MIDC nagala jungi ngi ongru ngin thoru kuisti bandawa naga sarkar bakat thauno ya kata land seizing act kabagini ki company ki ba hadu kini isngi kimdon syu nadu stem arajar lai sausan rew nyo ini ki factories ki benar berniat kibun ki belami no nak jela jungi ade hadu kini isngi pat hamla ban pendon kam syu itu kejeka ngi benman bakat sarkar man kini keladap kalau jingmut bro ban penkelab yang sakawai kejeka jok agriculture sya kata ka industrial area ande habangi page kata ka ipip ketika estate industrial estate ke jompi ngi na pedeng 6% kuman 20% kidi karna ki bala khang lot baro te bali mai shu shawai daga pendu no ya kitu ki bala khang dagi bun snem menta kalau kini atli ki mat ke ba karbf lembakan ke isi ke simekarai but sian kan dikendu no yau siam badan buram but deputy siam badan buram jong kejela kena bangin yo ban ada ke jingtho sa sarkar ngiyong bangi priang ya ke development ngamtip hadu kanno to lumpedeng nama dalade hingi pat poi ha to kejeka handai ke bangi yoi ngi ba kidon boong na bakan ta kita ki fauna floras ki badon ha tu particular belum tidon boong ba kidon kita ki sim ki bawan hair nakeleng saudong ke pertai ki bansong bansa ha tu ka umiam lek kata ro ngimpat tip ya hadu menta ki batip ngi hari boy district hi bawan ude tu amur falcon mbaro ngilatip and itu menta ngimtip what kind of species ki bawan kita ki jasim ki bawan tu but ki itu ki flora ki fauna ki badan hantur ngi ngimpat tip telah de keren pat ha ka bede bat ka mariang baro ngidon ke jing kli ke mariang ngai tenat ya ka kenun sang GTF ka bala mi syahmat nadu ndai tangkani ke isu pemeta hakiwi ki isu ngi kalami khmat banyak keren don ki basna ka slap halor ka wa umur apa ka wa umkra kila persya kila don ki bapek handai menta hakabedi pat ka jingsna jong kani ka hotel how dulunong hi kumbang yong sepi bam ya mentangim palak ban kerani ru namar ki ngikran base pe ya katu ba mi mencisngi pat kubur boong ba kinsna ke existing dah ba kyong kinsna ke existing kamu buat ya kata ru ngi nang persya ya menta balingi persya kalau ba ka kongsan ya ngi kalong bangin yo no ya KLP kena mengintip mana barung kamu darung baduk tu di bendon ILP darung gitu gi bayar spa ngimdon kamu kata KLP kadi menteri kam om ubaduk umur spa kadi menteri kam solensar kata ka wei ngi dawa ba menteri kam no KLP naik do tisu phi kamikran phi kamajing tho shau prime minister ne home minister te katu kam di ban mi su lala kadon ti kli baron tu phone MLA yalam dan kam sa tangan sedali na jantan mentaru kemun ngi pajba ngi kloi bangin ya asli sanrat kawe kata kabar ko mo si mentan lada
He invite ya kita ki 7 star dan 5 star. Ki tourism ki banwan ban pelut ika pisa ka jumki ka state jungi. Ngiong bat kinemuan ta dekat train. Kin penton kam ki flight. Ka jingkali jungi kalong kinlan hai. Guwahati airport. Onda kilan ha Guwahati airport. Bayo long di kitu ki kali ki panasap. Kinamdan jingmuntoy yangi ki nong sungsnong jong kariboy lan jong jela ba ngin long tang ki nong pek narut jong ka umyam ya kita ki buwan dari kali AS01. Kalau ngi dawa kini artli penbiang so kini artli haka jela jungi kamun nakal yang karwef kamdan kanu jing persa. La hiong kan sna sita lumpong deng ne kan sna existing kemudian katu ngi yamantang yong bengim persa ngin nang pek pendap so kini artli menta ngin sanang ya kan pat haka benta ka ba. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. La khot e ka shnong no ngi kwa yo sngo bhan ka shnong de la khot ka la yat dikila pen sngo hina shnong e ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi kan we bet ya ki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha ka jella kadon kata kendon ka ba 90% of non-managerial posts kan led shaki locals 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Day ban su thu bakla. Habang yung warra yaki investment. Habang yung warra yaki bakum kini ki project. Nget yang nga opi kabakadu ka jing mantoy. Kanlong yangi ki kon sama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.